bakunzi ba Manu Rwanda TV, bakunzi b'ijambo ry'Imana, Yesu ashimwe cyane. Tuba tugenda twongera rwose tugenda tugaruka, none twongeye kugaruka tureba kuri wa mama abagenda atubwira uburyo imibereho ye, atubwira uburyo abayeho uyu munsi. Noneho urabona ko afite Bibiliya. Mama, Yesu ashimwe cyane. Amena. Mbona uko na Bible? Mimi niko Mkristo baba. Iko kwa Kinyarwanda ni kwa Swahili? Iko kwa Kiswahili. Kwa Kiswahili? Tuambie jambo moja tujue. Tuna tusome mu Yohana. Usome mu Yohana. Tuambie tusikie. Mu Yohana chapitre 3 verset 16. Anasema nini? Inasema kama vile Mungu aliyoupenda ulimwengu akamtoa mwana wake wa pekee ile nini? Ili muamini asipotee. Vinasema nini kwa Kinyarwanda? Inasema Imana kama yatanze umwana w'ikinege. Imana yatanze umwana w'ikinege. Juu umwizera wese atarimbuka asipotee, ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Ni Yohana chapitre 3:16. Ngo kubwo Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, mwumwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Amen, amen. Abakunzi ba Manu Rwanda TV, murumva ko ngo kubwo Imana yakunze abari mu isi cyane yatumye itanga umwana wayo w'ikinege, umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Buri iyo uri mu Kristo ubugingo bwawe ntibwapfa gupfa gusa. Iyo uri mu Kristo ibintu byose birashoboka. None se mama, mbona uko na uwo mukobwa ni wako? Huyu ni mtoto wangu wa kwanza. Wewe mtoto wako wa kwanza? Wafi. Mbona kabisa nakuwa inzobe? Ni mtoto wangu wafi wa kunifanana. Wakiana. Unamwona? Huyu ni mtoto wangu. Ahaguruke gato yaturebe kwanza. Kadogo kabisa. Kabisa. Ukomeza wicarire mama, kuri kamera za Manu Rwanda TV bakubonye. None anajua Kinyarwanda? Mtoto wangu ajua Kinyarwanda. Anajua? Ajua. Hakuna kujua? Hakuna kujua. Habari mama? Nzuri. Uko fresh? Ndio. Amen, ndio. Mimi napenda Wakongomani wanasema ndio. Wanasema ndio. Mama, ule mko wako wandamwita? Mtoto wangu? Jina yake Kristela. Ndio. Wewe ni unasema waambie wakunzi wa Manu Rwanda TV. Ninawapenda. Nilitaka niwaambie kama huyu ni mtoto wangu. Uko mtoto akukuwa murokore? Mtoto wangu ni murokore. Unaona kisa anavala? Unaona kisa anavala manguo za heshima mchubahiro. Kabisa za imani heshima. Mtoto wangu ni muombaji. Ni muimbaji? Ni muombaji. Muombaji. Anakuwa muombaji wa Mungu. Sasa tunataka mupatie Biblia. Adusomee mlongo moya anajua kwa Biblia. Mupatie tusikie. Hapa tutasoma Yeremia 33:3. Yeremia 33:3. Yeremia 33:3. Inasema muniite na mimi nitawaitika, nitawaonesha mambo yote msiyoyajua. Mama binasema nini kwa Kinyarwanda? Umamagare nzabitaba. Umpamagara nzabitaba. Yego. Nzabereka ibintu
Amen, amen, amen. Kabisa naona ni mrokole kabisa. Chachi yako inakuwa wapi? Pale Nyamirambo? Nyamirambo, kwa Kinesi pale. Na wako anakuwa kwa Kolari? Kwa Mkolari. Anakuwa Mkolari? Hapana, anaingia tu Msumba maombi. Kwa nini kujua hakuna kujua Kinyarwanda, kuna kuingia kuimba Kinyarwanda kuna kujua? Hakuna kujua. Sasa mbona uko na mukobwa mzuri? Wanyarwanda wanamwangalia kama umuntu nagiri yerekwa akuletee inka. Uzayemera? Hakuna shida na sipere 2. Inga 3 na sipere 2 na hene 5. Tuambie kwa Kinyarwanda vizuri. Uyu mukobwa wanje bazamukwa inga 2. Inka 2 ni hene 5. Ni hene 5. Ni sipere 2. Sipere ni nini? Sipere nyine ni kitenge kya sipere. Igitenge kya sipere. Niko ni ya papawe n'ingofero. N'amadolari 100 y'umusaza ari bumutange. Nukuvuga ngo wowe urashaka inka 2? Yego. Ni hene 3? 5. Ni hene 5? Yego, kubera nyirasenge agomba kubona ihene. Mujomba wiwe nyirarume agomba kubona ihene. Noneho inuza kaka wiwe agomba kubona ihene. Ni nuza bamwitande sekurume nago agomba kubona ihene. Ni iriya hene y'imvi isigaye ya 5 ni yanje mama y'ubwira. Birakaze. Ikiringitsi kigura 30. Kubera yanyaraga ku buriri kamufubiki yanje akayinyaraho. None wa mugabo agomba kuyishura. No kuvuga ngo umusore udafite inka 2 ntagire ihene 5 ntagire supere 2 ntagire ikiringiti n'amadolari 100 no kumutanga amaso ye aba yasubije inyuma cyane rwose. Ntanagere kwande iwawe kwa Francine. Ashwi rwose murabyumvishije bakunze ba Manu Rwanda TV. Bya bindi byo kuvuga ngo ufite yerekwa kuganisha kwa Kristera nta mafaranga y'inka 2 ufite cyangwa ngo iwanyu mworoye ewana murudiye nyuma sana kabisa. Kabisa nkunda abakongomani ko muvugisha ukuri. Nukuri. Kubera ni mutanga nyine kwa kunzi bavuga ngo 200. Sene rusenda ndi kugurisha. Ntabwo ari urusenda uri kugurisha. Nukuvuga ngo wowe urashaka inka 2, ihene 5, ikiringiti, superi n'amadolari 100 y'umusaza. Umusaza nawe kabisa akambara n'ikota akavuga ati kabisa na dolari yanjye. Yesu akora neza kubyara n'umugisha. Kubyara n'umugisha. Ubraza wiwe musaza we bagomba kumuha iriya dolari 100 n'ibihumbi 100 y'amanyarwanda. Icyo tanga umukobwa n'umusaza waje amutanga. Urabona yamutangira ubusa. None se bazaguha amadolari 100 y'umusaza na musaza we bamuha amadolari 100? Cyane rwose. Kama afite basaza b'10 sibwo na amadolari 100. Uzi impamvu? Ari gihe uwunzi azanibasha akashiraho amafaranga 500 y'u Rwanda. Nese amafaranga 500 y'u Rwanda se yatanga umukobwa. None ubwo nukuvuga ngo mwibasha yitwaze amadolari 100 y'umusaza n'amadolari 100 y'umuhungu. Ubwo na amadolari 200. Numva biri kugenda byiyongera. Umukobwa wawe warahenze. Nabivuze kuriya utabyumvishe neza niyo mpamvu nakubye kuriya. Uti amadolari 200 ikiringiti ubwo ni cya 30. Yego ukagira inka 2 ukagiraho superi ubugura ngaha ari kubundo. Ubu iri kugura amafaranga 300 y'u Rwanda. 300. Cyane. Yesu Kristo nyiringabo. Ubwo ni 600. Ko numva bigiye guhagara muri za miliyoni. Kubera impamvu nasabye sipere 2. Je namubye kera ndi umwana muto ufite imyaka 13. None maze kumubyara kuriya mama wanje yarafashije kumurera. Urabona mama wanje naye nta kintu ari buboneho. Agomba ne kubona ka. Nuko bimeze. Ariko se nawe natwibwire mama. Unajua Kriste, unajua mama nasema. Unasema unakuwa na banasema ni nini boyfriend na mpenzi wako yapo. Anakuja kukuangalia. Anakuwa na ile kama naita nini kwa Swahili? Inga. Ngombe, anakuwa na ngombe 2. Unajua na ngombe 2 na madolari 1000 ngapi? Ni madolari 200, 200.
madolari 200. Mama muambie. Ngombe moja iko na $200. Ingine ngombe kwa $200. Maana $400. Uti yako ile 600,000. 600,000 ni $600. Inakuwa ngapi? $6,000. Unakamata ile blanketi ni $30. Après le blanketi ya $30. Tunatia yako ile $100 na ile $100. Inakuwa ngapi? Si 830. Après le $830, zile mbuzi moja ni 60,000 Manyarwanda. Hesabia na mbuzi 5 ni ngapi? Nikakuwa $2,000 nikakuwa. Itakuwa ma 2000 combien? $2,500. $2,500. Hakuna msora anakuwa na $2,500. Bataleta. Kwa Yesu. Kwa Yesu araryoshe. Yesu ari mu bintu byose. Maze kwa Yesu shaka ninuza vewi turayibona. Nabyozi wewe. Navyonzi yewe. Ushaka nizu ya kadastrophe Yesu. Yego. Byose biraje. Byose kwa Yesu ni byose rwose biraje. Ariko nago nari nzi ko none se ko Imana ivuga ari urukundo. Hago umukobwa wawe umuntu aje Imana imumurangiye kama numukene nago yamwemera se. Nta kibazo rwose Imana abinjiyemo. Dawudi muno wo ku Rwanda ashobora kuyegerekaho. Wapi? Ariko kubera Yesu ari byose nibaza n'ifaranga. Ikindi ushobora kwifuza ngo njewe umwana wanje azashakane n'umukarani. Byose nshobora kwifuza kuri. Wenda nshobora kwifuza umwana wanje azashakane n'umwana wa ministre muri Amerika. Sivyo? Wakunzi wifuje kuriya. Imana akavuga ngo umugore ari kwifuza byiza. Ntushobora kwivuma ngo njewe runaka ndi kwivuma. Ngo umwana wanje azashakane n'umukarani cyangwa babanzi badaye imicanga mu ruru. Wapi? Urabona biriya bintu Imana arabyemeye. Oya. Nuwe n'Imana ihaze kwifuza ku mutima wawe. Kama urashaka umukwe ufite $2,500 akujye kabisa ibyo bikanuna kuba bizuri. Imana igomba guhaza kwifuza ku mutima wawe. Imana yacu ishimwe cyane. Sasa mbona uwo mukobwa kuwa na myaka ngapi? Uwo mukobwa wangu iko na myaka 18. 18. Mu Rwanda bemera amategeko 17 kuzamura. Sasa 17 konje nashatse mfite 13. Mu Rwanda bagufunga? Bafunga nabanza nkamujana muri Kongo. Akagaruka yakoze ubukwe rikiri afite 20. Namara ukora bukwe ari muri Kongo. Tunarudia hapa. Munarudia hapa. Yego ariko kabisa ufite 18 ni sawa. Sasa mbona anamaliza shule? Alisoma, ni mwalimu, alisoma peda. Na anajua shona, aliingia na mumuka, anajua shona kabisa. Anashona? Anashona mzuri sana. Anashona mafashion zote, mamodele zote kabisa. Christelle, tuambie unashona nini? Wale watu wa Manu Rwanda TV bakuletea vitenge alafu nashona. Modele zote nashona, modele za wamama, malibaya, marobe, majip, ensemble. Nashona mashati za wapapa, mapantalo, aina za mamodele zote nashona. Ni karibu sana. Bawambie namba yako. Ariko nago dushaka bazaza kugutereta gusa bashaka bakuzanire myenda. Ibiraka. Waambie namba yako bajue. Namba yangu ni 079 0051 060. Mama waambie kwa Kinyarwanda bajue. 079 0 51 Yego 060. Urumva bakunze wa Manu Rwanda TV dufite Christelle, dufite Francina Mikoma, abo bose rwose barimo baratuganiriza. Urumva ko uyu mukobwa yihangiye umwuga, ariga hariya anakuwa mwalimu kwa segonderi primaire maternelle, ariko ntabwo yakoze umwuga umwe. Urumva ko aranashona kugira ngo arebe ko ubuzima bwakwendereye. Sibyo bakunze ba Manu Rwanda TV, nukuri ni mu mugane mumuzanira ibiraka, ndetse nushaka ko ufite nawe yamurangira akazi kandi nako nta kibazo, kuko akazi ni kose nakazi. Mama we wavuze kuzi guteka, uri umutetsi wa mbere mu gihugu kabisa. Nuko uzashaka ifi, nako watubwiye ko uzateka ubugari ukatwereka n'ifi nuko bateka n'isombe, abantu bakabimenya. Urakoze cyane, Imana yacu ishimwe cyane, kandi ukomeze uhabwe umugisha n'Imana. Amen.